Pozdrav, Jester Raja. Želim ja sam pokazati ovu aplikaciju koja se zove Top Buzz. Jako zanimljiva zato što ovdje možete vidjeti najpoznatije videe koje se objave na ovu stranicu. Vrlo je poznata stranica, ima preko, ne znam, 17 miliona ljudi koji objavljuju videe na ovu stranicu. I vi možete čak izabrati vaš žanr što volite da pratite što se tiče ovako smiješnih stvari. I tako možete da pratite, evo možete se prijaviti, sve to, objaviti svoj video. Imate kao svoj neki mali kanal. Snimite nešto ako postane viralno, možete zaraditi koju paricu. I tako možda stupite u kontakt sa njima i možete čak i tražite neke stvari koje želite. Mislim ono što vas zanima najviše. Ali, vrlo zanimljiva stvar što se tiče ove aplikacije, nađete puno zanimljivih stvari, evo ima US, na primjer, sad u Americi šta je poznata, pa onda video, pa onda gifovi koje možete slati svojim prijateljima, entertainment, sport, politics, science, i tako puno stvari ima. Tako da skinite ovu aplikaciju ako želite da se nasmijete za vrlo lagan način i možda postanete poznati. A idemo sada na pravi video. Pozdrav svima ljudi, ovdje Limun, dobro došli u još jedan epizod Geometry Dasha. Danas neću igrati dalje, nego ću preskočiti puno levela, pošto sam krenuo danas igrati ovaj jedan malo teži level. I hoću ga sad preći, znači sad. BUM! Ja nadam se da me čujete, jer ako me ne čujete, ja ću se naljutiti sam na sebe. Jer pokušavam biti najglasniji što mogu, pošto glasna je muzika, ne mogu je utišati nikako. Tako da idemo. Evo ga, prvi pokušaj. Sam vidite puno ovih hašbahi koje niste još vidjeli. Uglavnom, prećemo to, ali ovo je vanredna epizoda koja će kasnije naravno izaći. Ali okej. Okej. I ovo isto novo, ovo niste još vidjeli. Ovo što skače, ovo. E sad, opet ovo. Ajde. Nemoj tu past! Kako ću ovo? Ovo treba biti koncentrisan. Ništa, idemo. Bom. Nisam ja normalno dijete. Pam. Let's go, bitch! Šalim se, ba ja sam puko. Ajde, ako ga sad ne pređem. Ajde, nemoj propadat. Leti! Ne! Opet skočiš! Okej, ponovo. Čekaj, sad ću smanjiti muziku ovako, da se ne čuje. Idemo. Možda će to vama smetat, ali nema veze, idemo. Okej. Ja, na onaj dio, ove ažbahe leteće, duple, tu uopće nije puno teško, samo treba se skoncentrisati. A, pa što tu propada? Nemo to propadat. Znaš šta? Leti. Ovo je zadnji pokušaj i gasim epizodu, šalim se. Mislim, ne šalim se. Mislim, aj čao. Aj sad, fino leti. Mislim, znam da je moćnije s muzikom, ali ne mogu. Okej. Ajde sad onaj dio pređi, molim te. Postavio me mali... nemoj propadat. Šta propadaš, koji? Postavio me mali Nane pitanje, pa ću to da mu odgovorim. Postavio je pitanje kako da otključam nove levele. Nane, trebaš skupljati one parce, znaš, one skrivene u levelu. I kad ih puno skupiš, tek onda možeš otključati. Eto, to, da ti odgovorim. Zašto propadam novim laganim dijelom, a ja ću naljutit. Aj, nemoj više. Sad... Okej, evo nas napokon na ovom glupom dijelu.
bum, 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 bum. Bum, bum. Okej, opet sad će ove duple. Bum. Duple. Hop. O! Prešao sam duple. Šta je ovo? Šta je ovo, majko? Šta je ovo? Sad ovaj skakači konj. Kućeš. Oj bože. Ne! Aj, boli me sve, aj. Zašto? Prošao sam duple, neće više nikad proći. Opet nas, evo ovdje. Bum, 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 bum. Evo opet ovaj. Joj, nemoj sad propast. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Ne! Nema 95! 95! Šta je ovo na kraju? Majko. Na 95. Pa rađe da mi neko sad. Ideš na 95. Ja ne mogu da vidim. A kape pane 95 na oni nevidljive. Šta je ono je? A kape tam propanim, ja gasim, motam tablove. Šta šutiš? Nemoj šutit. A šući pred kraj da se koncentrišiš. Da... Kako ću ja ono opet preći, ja ne znam ni kako sam malo prije došao, nešćanci, ništa. Okej, opet ovaj. Nemoj sad, nemoj, evo tad ću 20 maraka, nemoj samo izbavati. Opet, evo, okej, molim te, nemoj. Boga pita, ja ću sad propast, a vjerovatno neće isto mjesto, nek ću ranije neđe. Kako sad ono? Aj, pred kraj sam. To je to, momci, 3 pokušaja. A to se zove skill. 4 minuta 36 sekundi. Ja prekidam epizodu, moram otići popit 3 jogurta. Uglavnom ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala za gledanje video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao, zdravo, pozdrav, mrš.